Pored samog kompleksa, koji je i postojao prethodne godine kao turistička ponuda, imamo tvrđavu koja nudi od doživljaja, atrakcije do nekih veoma ozbiljnih sadržaja. Znači, ako govorimo o atrakcijama i o samom doživljaju, naravno da je najatraktivnija Šešir kula ili takozvana naša crna zona, koja je i najupečatljiviji utisak boravka na tvrđavi, ali ona je i najograničenija, jer jednostavno nije predviđena da može svako da se popne, ali samim tim i atrakcija postaje još izazovnija. Zatim postoje sledeći nivoj doživljaja, to je ono što posetilac može da vidi, da doživi kao izuzetan pogled, atmosferu, posebno taj deo koji je u stvari najstariji deo same tvrđave. Već u donjem delu, takozvanoj zelenoj zoni, posetilac može da sazna o istoriji tvrđave, da pogleda naše digitalne prezentacije i ono što jeste zanimljivo, to je velika izložba koja se nalazi u palati, koja pod nazivom Skriveno nasleđe okupila je oko 30 umetnika koji su u različitim formama svog likovnog izražavanja prikazali svoj odnos prema nasleđu. Tvrđava pruža mogućnosti šetanja, razgledanja kula, tačno doživljaja kako je izgledala jedna srednjevekovna kula i naravno pogleda na Dunav i na čitav ambijent. Boravak u palati traži mnogo više vremena, ako stvarno vas interesuje istorija Golubačke tvrđave i razgledanje svega onoga što nude digitalni sadržaj. Znači, potrebno je ipak malo više vremena. Nisam sigurna da jedan turista baš može sve to da vidi, doživi, da posveti toliko vremena i da sve to završi za jedan dan. Ljudi kad se popnu gore su oduševljeni, ali kad treba da se iđu dole sa kule, jede najviše kule, da naprosto im se noge oduzmu i malo je teže da ih spustimo dole sa najviše kule Golubačkog grada. Najpoznatiji deo Golubačke opštine ili u ovom regionu jeste manastir Tumane, ali čitava obala, čitav ovaj deo, dunavski deo opštine Golubac je jako zanimljiv i vredi prošetati i doživeti Dunav na jedan drugačiji način.